Edo hwe ma ho family ti ha yi a e wo se no kra na etimi ka bibi e de kire in the first place. Briche kese abo afa Asantehemaa mu na we de eboro so obusia Otumfuo ani ateteni so ni nyane se Asantehemaa nana Konadu yadom a otoso miensa wato ananom ewa ensiado ama Otumfuo ani atetoni so de we de hu komo aha Penyah block media meswa say ani di mo obe like video no ada ma subscribe button so na be click notification latest update na be kire wa adwa de ama me ewa comments as meswa so baswa no ahye bi no for so anya bi ahye enti the year 2025 minim the after 25% chire wiase especially Ghana minim adea 2025 we no e pese e chire wiase I don't get it because aturenche no ye ne bridge ya kesi a ebo Ghana no cash too much obekaya Wednesday no after say incident happen a plane crash no the helicopter crash no eba ye no in the late hours of the day NSA ba news room say it was rumored say bridge kesi asabo amano de eporo so mo for the records okreche family say make post kra e won the page no so but one coin the details e ma later mo say could you share them cross e be ye e make tweet ba mo fu say an oga so wo hwinsi ya bibia enko so later ana TikTok mo tell say am for ka say Asantehemaa munya botere we going to be more visa just like that and me say Caesar Captain Caesar na ni abre make post Asante amamrem eni amanie mu no se ohima frim anase obrimpom bi to a before say ye amanfo ye beti ho popoye no na tre say amanie ni amamre kwan so no de ese de kura obrimpom ni bia no omaye dadada tie nkomo na ye di no before say obrimpom bi anase ohima bi ebeto ewa Asantehemaa mu no before ye manfo ye beti ho popoye say yesi no na tre say amane ni amamre kwan so no de eso mu ye bia no omaye entimenti Ghana fo ase especially Asantefo omo ba me die mu bedi matem comment section no munim amamre eni amane mumfri oyokuo abusuanim oya Asantini keke before empopoye ni ba se na Asantehemaa frim na Konadu yadom afrim no tre say amane ni amamre kwan so bia no maye anu oti kokoso Otumfuo Asantehene otoso mienu a ye boni di esi yemu so onbodahuro tie nkomo na ye di no ene me de moko elective chipa tie nkomo no me si Asantehene oti kokoso nyame kese onbodahuro enti se bi obrimpom bi to a enye Asantehene oti akunya so na ebebodahuro de bi onbodahuro enu nti na tete ne ye won krofo study a omo tete bloggers no omna na ebodahuro no bibisi wo omanim ohene no ehia ne manfo asem bi esi adekesie bi bokro nim obi bodahuro san krofo no that time omna na media no enti ene se na Asantehemaa frim na Captain Caesar mabebo ho dawura onim amamre ne amane enti yedin emedi matem memetia na mbeka ye no asem anfie anam tiye onyo yoku abusua onka abusua no ho asune ni oyoku ni nko ne tim bon dawuro se ohene anase obrempon ana ohima bito a efrim eka nchini gua onya asune ni onyo oyoku ni a ontimi bon dawuro entima bon dawuro busa on se Captain Caesar oyoyoku oyedehye busa on se captain no oyedehye ana ene so busa ho you understand what I mean mabebo dawuro se na Asantehemaa otoso miensa na Konadu yadom wafiri na watu ananam ewon siedo a busa won se Captain Caesar no oyedehye na cause ebia na unim amamre ene amane enti na ato ma wo kan kwa asem no tie nkomo na yedin pa eya wura wosem ade ato Asantehemaa ne ani a enya asem de yeni na yedi awura ho yeni na amaame no yeni na anana no on the boss Asantehemaa na chidom trese watu ananam ewon siedo de a abusuafo momienfo do enkambom ni ensum ye maame ni enkura na chi kurabre kama na mumien jai entokwohunu na atrese munim hwe na amani abra masa onye de shaka onutum shut up hit papa kase hit TV or YouTube
subscribe na like na share wa adwene oni bibie fa Asantehemaa yamamre ho a bie kings e wase wo na nkrofo enkan ye ni na ye den yesu ade. You understand what I mean? Hit papa. Am I even trouble colors? Make a video about that. Ragati asamaba. Ena me wo hono mo ana me hu se okatachie free fa. Aba be posti bibi dia to ni Facebook so wo say, "Hey, we die asam kese foforo so asaso asi e wo Ghana." Entina me twen senka oba be breaking news no ne hu adekro. Afa mi ko ni post no so back bi mo wa pepa. Anam say, enti me hwe comment section hono ma na ebi mu ye obi kura de kwhye ohene kase bi se ohene mum na afri mu ewo Ghana. Enam say comment ni huntin, I don't want to say something that is not there. Enti na just obi e keka de ope comment section ho. Afei me call life ebi ma ba me life na say trouble ya tisi ya say Asantehemaa afri mu na nukura be na wom. Enam say ye mfa hwe nso ma me obie ne hono mode bibia so ma me na me ye akani ba enti mama mamre se yampa se Asantehemaa afri mu a na se ahemfie emfa official letter ema bonten a I stand no chance to come out to put it out there say Asantehemaa afri mu dabi. It need to come from Otumfuo ahemfie. Yes, wuni mamamra yensia mamre ena wuni mamamre so onto mrada. But akwa yes ena wo internet no so. Enwumre ya omode eye letter ba. Ate so Otumfuo efre Asantehemaa efre na hemfomo say meeting ewo hono mo opeso no muhia ewo meeting ena wo hono mo no. Na that means say eyampa se bibi esi ewo ahemfie. But ade poten na esi wa ahemfie ne de me ametie mintimi nkyerɛw because menti ahemfie hobi ena yemfa official letter bia so ema ye emeka say ye nana no wa de we film Asantehemaa film enti no ye ntimi me confirm ema mo enti no say ye ntwen after meeting no na kyerɛ sɛ ya de ye hunu de eko after meeting so de besi bia no ye de bebre mo na okatachie bebe pa ye no eno na ama adwene ye mi tu because ase anka o be blow trumpet no eno mo se kwame A+ so say the whole Ghana kwame A+ ono na si ayi o eye bi e be koso Ghana bi kese bi ona be se yen ma hu so no so atworo se asem kese so asasi o Ghana etimi hu enam se na che se nsem yo mu se keke na che se eyampa na nse ye lupre kota iko lupre kota whatever it is. Eko hwi hoi. Ampanyimfo wuye yendi hu 24 hours ekura nwie foforo so seba. Na calamity be na bagana yi. Many people, most of the TikTokers make a video about that. That's Asantehemaa na yadom wo say like come say because someone wait my samam. O mechire be wo eda. But Penyah say for every rumor there is a little truth. I wish we say am no gase mention him fi a confirm the death of Her Royal Majesty Nana Konadu Yadom, the third, I say, Oba Asantehemaa ahema for obedi ade ekwa. Otosu do 9/14th, ene menshia a confirm say yenana ekwa ekura wato ana no ewo ense yenana okobre man. Yes, so. Ah, very good. We never see our president. Asama Otumfuo Asantehene media. Dada. I'm from one na nka yepie na yepa na ekeye ni Jesu ene de ni Jesu kra ko bi asante ko to oni mananu atrankonya areko aba libre aba yi pa ti so pese ananu mo free ma hia
Obia Boto, Chese, Asantehemaa, let's was Asantehemaa. And now I'm a Penyah, Motosumi, and San. And now I come to being Papa. Fima kuma ko mochi so ko no mochi so ni na asa na ko ma na e pro no ai na nanu nyina ni abrepa o to bie ni mo ni ata ko ko so a che se ni asa ti to bra se bie o musi free bia no na che se ja itu ya se enu ho no nche pra na be ye hu ko ntentan fidie ne so a say nipa do na e ka ho asem na so ni ntini sini pi aja ntini sini pi say ade wo bi na ewie bi ya Asantehemaa ya manye ne ya mamre tire no asem sisi ya e wo kwan ya paso a e ka nti sebe apade ahufo ene dawru die ne nya Asantehemaa a enso ne akowa yi kuma kwamma yura ko bi Asantehemaa ko to bo na ono an kasa atena adwam na wakfre kutuku ihyiemu ya Asantehemaa nyina ne nananom nyina obia wa ha uze kuntunkuni bi ehimsa de na so obinya nananom di no wakasa bi se obia boto se de ko bi Asantehemaa ko ne esi ebo amane no kyerɛ sɛ no ankasa kwa no nananom ba bi sia bi din ko bokatra no nam kwa mu bɛyɛ ɛna kyerɛ sɛ Asantehemaa ne nana no ma ho no so apo compensation mo so mo no na me kwa ko no do bo nsi ko ma me yo ko do bo nsi ese o no so na ko nana no to afisa kyerɛ nya asɛm keto ni break ese pa ha prempren de nana efa ne ntoma ne tintin mu nana ekwekura okọ ne nananom enche nti wei ene asɛm nti a yewura ede krata pia bontene sɛ ohia na manhene no na brempo nyina wo manhia fikese ene dai na asɛm asi ode atodwa na ebusuafo sabre de utumi sɛ Asantehemaa abonyenya asɛm kɛse na pie ɛwɔ Asantehemaa mu sanse Asantehemaa nyina ba pani Asantehemaa abrewa ɛna sabre de wadane ede ato no sabre yewura hyɛ sɛ wabutu nkonwa ɛwɔ Asantehemaa mu na de okanto so bio de se ya woda ide anim ya wo behwe se obetena ase na wedi na Asantehemaa na wotwe na nhihye bi efa na yiyo ho no wodi ato anim na entia yensa ka ne se yewura ahye se edede nan tem pepepe obehwe se obeyi obi a obetena ye maame anase ye nana na Asantehemaa nanamu ebio obegina so aye ne dot yie na bibia etimi afiri ho esanse wo mpese eso ebeche kra na yekohe na Asantehemaa ne ho abakosem kakra na Asantehemaa edi a ye wo no ye de to no nana ama kunadu a na ebinum kwafe nana peni anase na peni na ye behwe mu a afempi mienu ene edunsia mu ogifo bosum de to so du 14 February 2016 na ye de ne si so se nana Asantehemaa a obeye nana ama kunadu a woto so nana ama kunadu yi adom woto so miensa na obedi ono ankasa ne maame nimpon nana efia kobi se 1 pim na de na nana ama kunadu yi adom woto so miensa obediye wabra ne maame ekra ekọ ne krachi afempi mienu ne edunum ede ba ne du ensiam ehodom no na yewo nana ama kunadu yi adom afi apem hankunu aduonu enso 1927 mu ewo benyade benyade shrine anase benyade asonye so no medan ben kwada so ewo kumase empotem ha na sabre no abra na Asante Confederation no ekokọ koso a na yewo nana ama kunadu yi adom sabre no ede ne eba asase so na se de medical abon ho amane ne maame ene nana efia kubi se wa ampem a otosubienu na Asantehemaa obedi ade afiri afia pem ahankunu eduoso enso ede kosi afempem mienu ni edu ensiemu ne papa nso ne efe no pani kofi fofie a na edi ankrofo de ede fe na ne kofie anase kewo na oye carpentani a ofiri besiase a eben etimatim ewo kumase ne ne mpotemu na wabra nana ama kunadu yadom enyini no a no timu se na onyini said
Jump. 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 ATM. Jump. I don't tell you what I said, no. So the person said, I'm saying, I'm going to trust it. Obanwara, Asantehemaa, Ijasi, Kotosi the Conson, Bema, Kinasehene, Nabugufuima, Kinasehema, that's about two name. Young, said the two man said, Asantehemaa, Kotokohina Brewa, Yawadano, I'm going to do the dear. So the person who be bia a real one sabi who dey ka sabi duma no dia obedi no aso so ko na nam ho to na nam ATM. yo say sabi ba so wo tu ban se ba tu e mo no na sabi so first and ban e tu manim na se do we bia so jai na o hwe de asie no o to ho ne ma ATM. se de asie no Asantehemaa nyina de se emfi omotuni na fi ko bi so wampem so kra kwa na nam nchen no ane ba na mo ko to so miensa ko di ado to so miensa o so no sebi na ni mo a o de na no ma tena kama Bobo will say Butadia, quite bindi. Or you may be in Rasso. So I pass upon a mountain. You are to be a one and only last what. Only say be a one and only last what. ATM. Both to train. Young. ATM. And I'm saying, I said, no. Sabase, consider him, consider the Yawada. And we are to be new, and no one now bet Santamai, and no way, that translated now to that. That was the Savior who be on and that's what. See, I don't, yes, you know, the Butu does say, yes, you so no Russell. Asantehemaa nana Konadu yadom the third oko ekura waka nkyinagu abra aduane esija so nana eja ye ho eko ama yeni aye tetentete yeni eye tutu aka yesem nana hyedene otumfo nyamekese nana wonkoso hyedene yawo nana Konadu agyeman afi 1927 ana ewo nana Konadu agyeman na eye 6 February 2017 ene de tena akonwa so as Asantehemaa after say Efia Kobi the second ewu ye no ene ye de nana ama Konadu yadom the third we ebetena akonwa ema osom Asanteman emfinhia nwotwe benifo se akoko brema nkwai but enipa ebrema wo bema be ye bi no ma nyina nana ebre aso at the age of 91 nana ejemo ato. This is a developing story and this is the beginning of the story. Come back to the next video. Na me ma entremu adepotia esi ya edinana eko ensiade. Obeto akere wadwene ama me e wo comment section. Aha Penyah Media. Agra.